So loko mi ni vona ni ri live aka ngove ni khe ni dya hlampfi ku ta va ku ri leswi. Loko va ku xanisa vukatini n'wananga ra Mr Post kumbe se u biwa vukatini u nga langa nandi tlangile magegwana. Xitsonga Beat Show with MTJ every Friday at 8 p.m. Oh hey. Ni vuyini nakambe ka nongonoko wa Xitsonga Beat Show. Vanhu va ha khomeki kahle la mi nge le ku voneni video leyi mi ri kona ni khensa swinene ngopfu ka nseketelo wa n'wina tindhawu hinkwato la mi nga kona. So hi le ka episode 10. Hi suka kule so namuntlha hi ta tlanga risimu ra nqambi yo duma swiyo yeve. Yes namuntlha hi ta tlanga Mr Post ta tlanga risimu ra DALI track number 2 ka album liya ya mama elawe vone ngoze ya ndhambi. So yeah, ni pfumeleleni ni yi tova Head wa xitiva xo tsakisa wasati. Okay, speed is 143. Okay, xipidi nyexaka 144. Head what you doing? Okay. Head na xitiva xo tsakisa wasati. Eish, mara ngoma liya nandi.
Okay, munhu swi bela la. Seems recording. Okay.
base. Okay, fun picture in Baroitse. Okay. Ngoma leyi yi cinisa vanhu vo tala. Ni mbele kwayo. Kamedi. Oh, reform Mgewu la. Eish. Loko bakushanisa vukatini mwanangu. Okay. Mwanangu. See I chat. Loko bakushanisa vukatini mwanangu.
loko va ku xanisa vukati ni n'wanango kumbe se u biwa vukatini u nga langwi kumbe se u biwa vukatini u nga rili na xitiva xo tsakisa wasati 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 nandi risimu ra mes the post risimu ra mes the post na risimu ra okay mo hi ku okay before munhu zama ku yi back up munhu zama ku yi fambela ni hey hi cini ngopfu hi album leyi munhu rhanga ni twa ku hi banja hey loko va ku xanisa vukati ni n'wanangu okay loko va ku xanisa vukati ni n'wanangu kumbe se u biwa vukatini u nga langi kumbe se u biwa vukatini u nga rili na xitiva xo tsakisa wasati na xitiva xo tsakisa wasati nandi ni va u penga laha okay with reverb to delete until we hold it loko va ku xanisa vukati ni n'wana where's the boss loko va ku xanisa vukati ni n'wanango kumbe se u biwa vukatini u nga langi kumbe se u biwa vukatini u nga rili na xitiva xo tsakisa wasati 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 ku xanisa vukati ni n'wanango loko va ku xanisa vukati ni n'wanango kumbe se u biwa vukatini u nga langi kumbe se u biwa vukatini u nga rili na xitiva xo tsakisa wasati 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 ni sure kumle ku swi ku risimu leri a ri na swi swo tala a ri na swi swo tala loko va ku xanisa vukati ni n'wanango kumbe se u biwa vukatini u nga langi kumbe se u biwa vukatini u nga rili na xitiva xo tsakisa wasati na xitiva xo tsakisa wasati na xitiva xo tsakisa wasati na xitiva xo tsakisa wasati
i episode 10 ya hina ka Xitsonga beat show. A hi tlanga risimu ra Mr Post ro ba ra DALI. Tlangile magegwana Twan. So loko mi ni vona ni ri live aka ngove ni khe ni dya hlampfi ku ta va ku ri leswi. Danko.